السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على فضله، والحمد لله على كرمه، والحمد لله على عطائه الذي أسمعنا أولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام المبارك الطيب. Beliau Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah taala berikan, atas kemuliaan yang Allah taala berikan daripada apa yang telah kita dengarkan daripada anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nusalli wa nusallim ala sabab an-ni'am kullaha lana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersalawat dan salam kepada penyebab daripada datangnya nikmat kepada kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sabab al-hidayah lana ila tariqillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penyebab untuk membawanya hidayah kepada kita kepada Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa miftah bab rahmatillah lana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembuka pintu rahmat kita kepada Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sabab taubatna ila Allah wa bab at-taubah ila Allah sayyidina wa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penyebab daripada taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sabab al-qurb lana ila Allah wa sabab najahna fi dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penyebab dekatan kita kepada Allah, penyebab daripada kesuksesan kita di akhirat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirin wal hadirat kunu ala yaqin أن من تعلق بهذا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه كتبه الله من السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة. Maka ketahuilah, yakinilah wahai hadirin yang berhadir pada majlis yang mulia ini, barang siapa yang kemudian dia mengikatkan dirinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bahagia dunia, barzakh dan akhirat. وكونوا على يقين أن من أراد الحفظ من البلاء والحفظ من الوباء والحفظ من غضب الجبار جل في علاه في الدنيا والبرزخ والآخرة فليتخذ النبي محمد قدوة في الأفعال والأقوال. Maka siapa orang yang menginginkan qudwahnya, ikutan, yang menginginkan bahwasanya selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada semua musibah-musibah yang Allah taala turunkan, maka hendaklah dia mengambil ikut akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man arada minkum an yatahassal ala mahabbatillah, ala mahabbatillah wa ala ridwanillah wa ala qurbillah فليأتي من باب رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Maka siapa orang yang ingin mendapatkan ridha-Nya Allah, ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia mesti hendak lalui pintunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal man arada ziyadat rizq fi dunya wa barakat al-umr fi dunya فلا يتخذ قدوة في أقواله ولا أفعاله غير نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. Maka siapa orang yang ingin dipermudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai dia mengikuti selain qudwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man ittakhadha al-Instagram qudwah, ya man ittakhadha al-Facebook qudwah, ya man ittakhadha al-internet wal YouTube qudwah. قدوتك أعظم قدوة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فلماذا تتخذ هذه الفوانين؟ Orang-orang yang dimana ngambil panutannya daripada Instagram, yang menjadikan Facebook sebagai Instagramnya, ketahuilah bahwasanya panutanmu adalah orang yang sangat luar biasa. Panutanmu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. استخدم واتسابك، استخدم فيسبوك، استخدم استغرامك كله في قربك من الله، في نصيحة عباد الله، في تقريب الخلق إلى الخالق جل في علاه. Maka jadikanlah WhatsAppmu, Facebookmu dan Instagrammu untuk mengajak orang kepada kebaikan kepada Allah, untuk mendekatkan dirimu kepada Allah dan mengajak manusia yang lain untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. هذه الوسائل أفسدت كثير من قلوب المسلمين. Maka ini adalah perantara yang banyak merusakkan orang-orang muslimin. هذه الوسائل من الانستغرام والفيسبوك والإنترنت وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي قطعت الحبل بين الخلق والخالق جل جلاله. Sebagaimana Facebook dan Instagram dan seluruh semua perantara-perantara yang ada di dunia ini adalah perantara yang memutuskan hubungan antara khalq kepada Allah Subhanahu wa taala. اجعلوا حياتكم من أكلكم وشربكم
جوالاتكم توصلكم بمولاكم جل جلاله. Maka jadikanlah hidup kalian, makan kalian, minum kalian, diri kalian adalah hal yang bisa menyambungkan dirimu kepada Allah. سمعتم من حبيبنا حيدر بن علي الحداد والحبيب أحمد بن عيدروس مدحج، هؤلاء الاثنين قرة عين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ذكروا لكم كيف تكون في هذه الدنيا من أهل النجاح والفلاح والبعد عن البلاء، وكيف تكون قريبا من النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. Maka tadi telah kita dengarkan daripada dua habaib kita, Habib Haidar Ali dan Habib Ahmad Al-Hadiij. Yang keduanya adalah penyejuk matanya baginda Nabi Muhammad SAW, anak cucunya Rasulullah SAW. Mereka menjelaskan bagaimana cara kita untuk bisa selamat daripada dunia ini dengan cara mendekati baginda Nabi Muhammad SAW. خذوا علمكم، خذوا آدابكم، خذوا قدوتكم من آل بيت النبي محمد، هم الباب إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. Maka ambillah panutan kalian, ambillah akhlak kalian, ambillah ilmu kalian daripada anak cucunya baginda Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah pintu utama melalui baginda Rasulullah. نداءين يوم القيامة عظيمين ينادي الله سبحانه وتعالى بها عباده. Maka dua perkara yang sangat agung yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. يقول سبحانه وتعالى يا أهل المحشر ليقم أهل الكرم على الله. Maka wahai penduduk ahlul mahsyar, maka hendaklah kalian menjadi orang yang mulia di sisi Allah. فيقول الله لهم ادخلوا الجنة بغير حساب. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, masuklah kalian ke dalam syurga tanpa hisab. فيسأل الخلائق يا رب من أهل الكرم على الله. Maka ditanya, ya Allah, siapa orang yang mulia di sisimu? قال الله هم أهل مجالس الذكر. Mereka adalah orang-orang yang sering hadir majlis zikir. هم أهل مجالس الموالد. Mereka adalah orang-orang yang sering hadir dalam majlis-majlis maulid. هم أهل مجالس العلم. Mereka adalah orang-orang yang sering hadir dalam majlis-majlis ilmu. فيا حاضرين ويا حاضرات ابشروا بهذا النداء في يوم القيامة. Maka hadirin ikhwani wa ikhwati fillah, maka ambillah kabar gembira panggilan tersebut daripada Allah. لا يأتيك تكاسل عن مجالس الذكر ومجالس العلم، امشي إليها، اقطع المسافات إليها، فأنت يوم القيامة من أهل الكرم على الله. Maka jangan sampai kalian bermalas-malasan dalam hadir majelis-majelis maulid. Potonglah perjalanan-perjalanan yang jauh untuk hadir dalam majelis-majelis ini, sehingga kalian dijadikan orang yang mulia di sisi Allah di akhirat nanti. اجعل وقتك مرتب ما بين ذاتك ونفسك وربك ومولاك وزوجتك وأولادك، لا تجعل وقتك كله في غفلة في بعد عن الله. Maka aturlah waktumu antara engkau dan Allah, engkau dengan keluargamu, engkau dengan istrimu. Jangan sampai engkau jadikan waktumu semuanya lalai daripada Allah. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقته ليس بالشديد على الناس كلها، كله وقته شديد، لا، كان يمزح مع أصحابه، يمزح مع زوجاته، يبتسط مع أولاده، مع أولاد بنت فاطمة الزهرة الحسن والحسين، لكن وقت الله وقت الله، وقت القرب إلى الله، وقت القرب من الله. Maka Nabi Muhammad SAW, tidak semua waktu baginda Nabi Muhammad dipergunakan adalah waktu yang dimana waktu yang keras, waktu yang serius. Terkadang baginda Nabi Muhammad bercanda dengan para sahabatnya, terkadang baginda Nabi Muhammad bercanda dengan istrinya, terkadang baginda Nabi Muhammad bercanda dengan anak daripada Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain. Akan tetapi ketika tiba waktunya untuk Allah, maka baginda Nabi Muhammad menyerahkan waktunya semuanya untuk Allah. هذا النداء الأول يا أهل هذا المجلس المبارك، هل أنا وأنتم من أهل مجالس الذكر، من أهل مجالس العلم حقيقة أم لا؟ Maka ini adalah panggilan pertama daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan pada diri kita, apakah kami yang hadir atau kalian yang hadir merupakan orang-orang yang hadir majelis hakikat atau tidak? حقيقتكم أن تكونوا من أهل مجالس العلم الآن، قلوبكم أين؟ Hakikat kalian hadir dalam majelis ilmu, tanyakan sekarang hati kalian kemana? تفكيركم عقولكم الآن أين؟ Pikiran kalian ketika hadir dalam majelis maulid kemana? يا من تجلس بجسدك وعقلك خارج وقلبك خارج، لا فائدة في مجلسك. Hei orang-orang yang duduk jasadnya di dalam majelis ilmu tapi pikirannya kemana-mana, maka tidak ada faedah kalian hadir dalam majelis ilmu. يا من تجلس هنا والمولد والنصائح والتوصيات وأنت تراسل في الانستغرام وتطالع في الفيسبوك وتنظر وعقلك كله مشغول بغير الله. Maka hai orang-orang yang duduk hadir dalam majelis maulid, akan tetapi dirimu sibuk dengan SMS WhatsApp, kirim pesan WhatsApp ataupun Facebook dan Instagramnya, semua dirimu, hatimu engkau persembahkan bukan untuk selain Allah. هذا وقت الله. Ini adalah waktunya Allah. هذا وقت خاص لمولاك جل في علاه. Ini adalah waktu yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. هذه مجالس ليس مجلس فلان ولا فلان، بل وليس مجالس النبي محمد، لا، هذه مجالس الله.
ini adalah bukan majelisnya fulan ibn fulan, juga bukan majelisnya khusus untuk Nabi Muhammad, akan tetapi ini adalah majelisnya Allah. اعشقوا هذه المجالس. Maka peganglah ini majelis. احضر إليها بقلبك بشوقك بذاتك بكليتك إلى هذه المجالس. Maka hadirlah dalam majelis ini dengan dirimu, dengan kerinduanmu, dengan hatimu dalam majelis ini. الإمام الحداد كان يخبر تلامذته عليه رحمة الله: لا تحضروا مجالس العلم في تريم حضرموت إلا وأنتم محملين بالنيات. ما نياتكم هنا؟ ماذا تريدون من الله؟ اطلبوا الله في بيت الله وفي مجالس الله جل في علاه. Maka Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya jangan sampai ada kalian yang menuntut ilmu di kota Tarim kecuali kalian telah membawa niat yang begitu luar biasa dalam menuntut ilmu tersebut. Maka apa niat kalian dalam hadir majelis ilmu ini? والله أن هذه المجالس مجالس قضاء الحاجات. Maka sungguh demi Allah, ini majelis adalah majelis yang menunaikan dikabulkannya hajat-hajat. لأنها ليس مجالس مخلوق، هي مجالس الخالق. Karena ini bukan majelisnya makhluk, tapi ini adalah majelisnya sang pencipta. كان رسول الله معه مجلس مثل مجلسكم هذا صلى الله عليه وسلم. Dulu baginda Nabi Muhammad punya majelis misal majelis yang antum hadiri sekalian. فدخل ثلاثة من الناس. Maka masuk 3 orang daripada orang-orang. الأول مشى بين الناس حتى وصل إلى الأمام. Kemudian 1 orang datang jalan di antara manusia sampai datang duduk paling depan. الثاني استحيا من الناس فجلس في المؤخرة. Yang kedua dia malu-malu sampai duduk di ujung pintu belakang. والثالث ما رأى الناس زحمة أعرض عن المجلس وقال كل يوم مجلس، اليوم إجازة، اليوم عطلة، فذهب إلى سوقه. Maka ketika melihat 1 orang lagi, ketika dia lihat oh majelis rame penuh, enggak perlu majelis setiap hari, hari ini adalah waktu liburan untuk pergi ke pasar. نزل جبريل من السماء. Maka turun malaikat Jibril dari langit. أنزله الله يا جبريل انزل إلى محمد. Maka Allah Ta'ala turunkan malaikat Jibril memerintahkan turun kepada Nabi Muhammad. قال يا محمد، جبريل يقول عليه السلام للنبي محمد: يا محمد أخبرهم عن الثلاثة. Maka malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi Muhammad, ya Muhammad, berikan kabar aku tentang 3 orang yang tadi. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بقصة الثلاثة؟ Bukankah Nabi Muhammad bersabda, bukankah telah aku kabarkan dengan kisah 3 orang tadi? قالوا: ومن الثلاثة يا رسول الله؟ Maka siapa yang 3 orang tadi ya Rasulullah? قال: أما الأول الذي دخل منكم إلى هنا وخطر رقاب الناس حتى وصل إلى أمامي هنا، أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. Maka orang yang pertama yang dia berusaha untuk melangkah-langkah manusia sampai dia kepengen hadir di barisan yang paling terdepan, maka dia orang yang datang kepada Allah dan Allah akan datang kepada dia. النبي محمد ما قال آوى إلي. ظاهر الحديث ظاهر القصة أن الرجل آوى إلى النبي، لكن النبي نفى. الأول آوى إلى الله فآواه الله. Maka sesungguhnya zahirnya orang tersebut datang kepada Nabi, datang ke dalam majelisnya Nabi, tapi Nabi menafikan hal tersebut. Sesungguhnya orang tersebut datang kepada Allah. الثاني بالحقيقة أنه استحيا من الناس فجلس في الآخر. قال: أما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. Maka yang kedua, ketika dia melihat manusia ramai, dia malu, dia duduk paling belakang. Sehingga ketika dia malu kepada orang-orang yang ada dalam majelis, maka Allah Ta'ala juga akan malu kepada dia. وأما الثالث الذي أعرض عن مجلس النبي، أما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. Maka orang yang ketiga yang dia berpaling daripada majelisnya Nabi Muhammad SAW, maka disebutkan dia berpaling daripada majelisnya Allah, maka Allah Ta'ala juga akan berpaling daripada dirinya. أين أنا وأنتم من الثلاثة؟ Maka di mana posisi kita dalam 3 orang tersebut? قلبي وقلبك الآن أين؟ ليس جسدك، لا أخاطب الجسد. أين قلبك؟ هل من الأول أم من الثاني أم من الثالث؟ Saya tidak berbicara akan doer duduknya kalian dalam majelis ini, akan tetapi hati kita kemana? Apakah orang yang pertama, orang yang kedua, apa orang ketiga? رب أحدكم في الآخر لكن قلبه هنا في الأمام. Berapa banyak kadang-kadang yang dia duduk paling belakang tapi hatinya paling terdepan. ورب رجل في الأمام وقلبه في الآخر وهو متولي عن الله. Dan berapa banyak orang-orang yang duduk paling depan tapi hatinya berada di paling belakang. فهذه مجالس القلوب يا أهل القلوب. Maka ini adalah majelis penyambung hati, wahai orang yang memiliki hati. هذه مجالس نظر الله إلى القلوب ليس إلى الأجساد يا أهل هذا المجلس. Wahai orang-orang yang ada dalam majelis semisal majelis ini, majelis yang Allah Ta'ala memandang hati kita, bukan jasad kita. هذا النداء الأول في يوم القيامة. Ini baru panggilan pertama di hari kiamat. أهل الكرم على الله الذي قلبه وجسده في مجالس العلم. Orang yang dimuliakan di sisi Allah, orang yang dimana jasad dan hatinya berada dalam majelisnya Allah. قلبه عاشق لمجالس العلم. Hatinya rindu pada majelisnya Allah. قلبه خاضع متذلل في مجالس العلم. Hatinya merendah, menghinakan diri dalam majelisnya Allah. قلبه مفتوح متعرض لرحمة الله في مجالس العلم. Hatinya terbuka untuk menyambut rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
هذا النداء الأول. Ini baru panggilan yang pertama. النداء الثاني Maka panggilan yang kedua, يا أهل المحشر غضوا أبصاركم. wahai penduduk ahlil mahsyar, tundukkan pandangan kalian. الأنبياء والشهداء والصالحين والأولياء والعلماء واليهود والنصارى والكفار جميع الخلائق غضوا أبصاركم. Semua para anbiya, para rasul, para syuhada, para ulama, semua orang yang ada di padang mahsyar tersebut diperintahkan untuk menundukkan pandangan mereka. كل الناس قد غضت أبصارها في يوم القيامة. Maka semua orang menundukkan pandangannya di hari kiamat. قال الله ستمر الآن فاطمة بنت محمد. Maka sekarang akan lewat di hadapan kalian Fatimah, Sayyidah Fatimah, anak daripada Rasulullah. ومعها نساء المؤمنات. Dan bersama mereka, bersama Sayyidah Fatimah, perempuan-perempuan yang mukmin. هذا خطاب للنساء. Ini pembicaraan khusus untuk perempuan. يا حاضرة في هذا المجلس يوم القيامة أنت من هذا النداء ولا من غيره؟ Wahai orang-orang hadirat ikhwat yang berhadir pada majelis ini, apakah kalian berada dalam barisan yang itu atau tidak? يا أهل المحشر غضوا أبصاركم ستمر فاطمة بنت محمد ومعها نساء المؤمنين. Wahai penduduk ahlul mahsyar, tundukkan pandangan kalian karena sebentar lagi Fatimah putrinya Nabi Muhammad akan melewati sirat, akan melewati bersama dengan orang-orang pengikutnya. يا مسلمة في هذا المجلس، يا مسلمة من تسمع النداء في اليوتيوب الآن، يا من تسمع النداء ويا من تسمع هذا الخطاب، حاسبي نفسك قبل أن يأتي الموت. هل أنت مع فاطمة على الصراط في أرض المحشر أم مع من؟ مع الفواسق، مع النواقص، مع الملعونات المبغوضات المطرودات من رحمة الله. Wahai orang-orang muslimat yang hadir dalam majelis ini, baik yang menyaksikan dalam YouTube, dalam secara live streaming, tanyakan kepada dirimu sebelum kematian mendatangi dirimu, apakah engkau termasuk dalam bagian barisannya Sayyidah Fatimah atau barisan siapa? Atau barisan orang-orang yang fasik yang dimana berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala? إذا تريدي أن تكوني مع فاطمة في الآخرة كوني مع فاطمة في الدنيا هنا. Maka kalau kepengen bisa kumpul dengan Sayyidah Fatimah di akhirat, kumpul dengan Sayyidah Fatimah di dunia. فاطمة سيدة نساء العالمين. Sayyidah Fatimah pimpinan para perempuan di seluruh alam. ما أجمل عندما تحشري بجانب فاطمة، أمام فاطمة، باليسار فاطمة، من خلف فاطمة، في مجمع فاطمة في يوم القيامة. Maka apa yang engkau bayangkan ketika engkau berada dalam perkumpulan, di depanmu ada Sayyidah Fatimah, belakang perkumpulan Sayyidah Fatimah, kiri kananmu perkumpulan Sayyidah Fatimah di hari kiamat. ما أجمل عندما تأخذ فاطمة بيدك، ما أجمل هذا الخطاب، ما أجمل هذا النداء، ما أحلى هذا الذوق عندما تحملك فاطمة معها على الصراط. Betapa indahnya keadaanmu ketika engkau di hari kiamat nanti engkau mampu menggandeng tangannya Sayyidah Fatimah melewati daripada sirat. فيا ويا أخت ويا بنت في هذا المجلس ويا من تسمع النداء، أفكري قللي من جلوسك على الانستغرام وعلى الفيسبوك، كوني مع فاطمة بأخلاقك. Maka wahai orang-orang yang hadir, baik daripada kalangan ibu, daripada anak-anak muda yang mendengar daripada panggilan YouTube ataupun live streaming, maka pikirkanlah dirimu, apakah engkau telah mengikuti bagian daripada Sayyidah Fatimah atau engkau sibuk dengan Instagram dan sosial media? هل جسدك جسد فاطمة في أخلاق؟ Apakah badanmu, tubuhnya Sayyidah Fatimah dalam segi akhlak? هل حجابك ونقابك نقاب وحجاب فاطمة؟ Apakah jilbabmu, cadarmu adalah jilbab dan cadarnya Sayyidah Fatimah? هل لسانك لسان فاطمة؟ Apakah lidahmu adalah lidahnya Sayyidah Fatimah? عينك عين فاطمة؟ Matamu matanya Sayyidah Fatimah? قلبك قلب فاطمة؟ Hatimu adalah hatinya Sayyidah Fatimah? حاسبي نفسك. Maka lihat dirimu sendiri. يا أب في هذا المجلس انتبه لبناتك. الانترنت أخذ قلوب بناتك إلى الشر، إلى السقوط من رحمة الله، من عين الله. Wahai bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, perhatikan anak perempuanmu di rumah. Berapa banyak internet kemudian menggugurkan rahmatnya Allah, menjadikan anak-anak kita ke arah yang tidak baik. يا مؤمنة في هذا المجلس قومي. ربيع الأول انتهى، أين آثاره؟ أين أنواره؟ أين فوائد ثمار ربيع الأول؟ Wahai perempuan-perempuan, bulan Rabiul Awal telah lewat. Mana bekasmu dalam bulan Rabiul Awal? Mana atharmu, mana kemuliaanmu dalam bulan Rabiul Awal di bulan ini? فوائد ربيع الأول أن نكون بعد ربيع الأول أفضل حالة من قبلنا من قبل ربيع الأول. Faidah engkau memasuki dalam bulan Rabiul Awal, keadaanmu menjadi lebih baik ketika keluar dalam bulan Rabiul Awal. إن كان كلامي ليلة قاسي معكم فكلامنا هو رحمة. ما نريد إلا النجاح في الدنيا، ما نريد إلا الفلاح في الدنيا والآخرة. والله لا يوجد نجاح ولا سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا من تمسك بالنبي وآل بيت النبي وذرية النبي وفاطمة بنت النبي محمد. Wahai para hadirin, kalaulah
perkataanku, ceramahku pada malam yang mulia ini terlalu keras untuk kalian, tapi tahuilah tujuanku adalah untuk supaya engkau selamat dunia akhirat, supaya engkau bisa bahagia dunia akhirat, dan tidak bisa selamat dan bahagia dunia akhirat kecuali orang-orang yang berpegang kepada Nabi Muhammad, kepada anak cucunya baginda Nabi Muhammad, kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Alhamdulillah, ana zurtu kathir min buldan, سواء بلدان عربية أو بلدان أجنبية، لكن ما رأيت أجمل قلوبا ولا عشق قلوبا من الرجال والنساء في مجالس العلم وللنبي محمد وللموالد وللمآثر ولقربهم من الله سبحانه وتعالى مثل إندونيسيا بالحقيقة. Maka dia menyebutkan, aku telah berziarah, Syekh telah pergi ke beberapa tempat negara baik luar negeri maupun dalam negeri. Beliau mengatakan tidak pernah aku melihat hati yang mencintai, hati yang merindui yang begitu luar biasa dalam majelis-majelis ilmu, dalam majelis maulid kecuali orang-orang Indonesia. ما في مجلس في بلاد العرب يستمر إلى الساعة 11 في الليل إلا والناس الساعة 9 قدهم خلاص في البيوت هاربين من مجالس العلم. Tidak ada majelis-majelis di Arab sekalipun yang dimana mereka buat majelis sampai jam 11 malam baru selesai, kecuali orang-orang Arab jam 9 malam udah bubar semuanya. ما دام الله وفقكم وجعل قلوبكم عاشقة لهذه المجالس اجعلوا قلوبكم متأثرة متنورة بهذه المجالس. Selama Allah Ta'ala menjadikan dirimu lengket terikat dengan ini majelis, maka ambillah buah daripada hasil daripada majelis ini dalam hidupmu. وخرجوا من هذا المجلس وأنتم خلفاء. Ya rijal khulafa Nabi Muhammad, ya nisa khulafa Fatimah Zahra. Maka keluar daripada majelis ini anda engkau menjadi pemimpin, yang laki-laki jadi pemimpin daripada panutannya baginda Nabi Muhammad, yang perempuan daripada Sayyidah Fatimah Zahra. Ya hadirah, la tada' syai fi baitak mukhalif lin Nabi Muhammad wa li Fatimah Zahra. Wahai yang hadir, jangan sampai engkau berbuat sesuatu yang melanggar, yang merendahkan, yang melanggar perintah baginda Nabi Muhammad dan Sayyidah Fatimah Zahra. Fatimah bint Muhammad bakat ad-dumu' al-kathira ala dhaya' al-muslimat. Maka Sayyidah Fatimah Zahra menangis menjadi-jadinya sehebat-hebatnya ketika melihat muslimat-muslimat yang terbengkalai. Rasulullah yujad fih alamat al-buka wa alamat انخطاط شيء من الخطوط خده وفي قريب عينيه من بكائه علينا صلوات ربي وسلامه عليه. Nabi Muhammad diceritakan bahwasanya terdapat bekas-bekas daripada bekas tangisan baginda Nabi Muhammad yang beliau setiap malam menangis untuk kita semua umat Nabi Muhammad. Sahihu biyutakum ij'aluha biyut Muhammadiyah. Maka perbaikilah rumah-rumah kalian, jadikanlah rumah-rumah kalian rumahnya baginda Nabi Muhammad. La taj'al ibnak, bintak, saghir, kabir, ab, ibn, zauj, zaujah yajlis al-bait wa huwa mukhalif lin Nabi Muhammad. La wa alf la. Jangan sampai engkau jadikan anakmu dalam rumahmu, putrimu, putramu, saudaramu, istrimu, suamimu di dalam rumahnya, kemudian dia berpaling, melanggar perintahnya Nabi Muhammad SAW 1000 kali tidak. ولنجعل هذا المجلس مجلس توبة إلى الله سبحانه جل في علاه. Maka kita jadikan majelis ini majelis untuk bertaubat kembali kepada Allah. مجلس باب رحمة الله, نفتح باب رحمة الله هذه الليلة. Majelis untuk kita membuka pintu rahmatnya Allah. ونجعل هذا المجلس باب قربنا من قلب النبي محمد بن عبد الله. Dan kita jadikan majelis ini untuk mendekatkan di hati kita kepada hatinya baginda Nabi Muhammad. ولنقبل بقلوبنا على الله في هذه الليلة ونجعل قلوبنا مليئة بالعشق لله بالتوبة إلى الله. Dan kita jadikan hati kita semua yang hadir pada malam hari ini penuh dengan kecintaan, kerinduan untuk bisa bertaubat kepada Allah. وننادي ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة ألا يخرج أحد من الحاضرين والحاضرات إلا وهو كامل النور كامل الإخلاص كامل التوفيق معه سبحانه وتعالى. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak keluar daripada majelis ini kecuali semuanya telah sempurna, disempurnakan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. ربكم في هذه اللحظة ناظر إلى قلوبكم ما نياتكم ماذا تريدون. Tuhanmu sekarang melihat dalam hatimu apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau niatkan dalam majelis ini. ربكم الآن ناظر إلى قلوبكم ماذا تطلبون من هذه الدنيا والآخرة. Tuhanmu sekarang melihat ke dalam hatimu apa yang engkau inginkan daripada hajat dunia dan akhirat. ما أجمل عندما ينظر الله الآن إلى قلبك وقلبك من أهل الانكسار من أهل التوبة من أهل الخضوع والتواضع لله. Dan tidak ada keadaan yang paling indah kecuali ketika Allah melihat dalam hati kita, sedangkan hati kita dalam keadaan taubat, dalam keadaan hati kita rendah kepada Allah. فذنوبنا كثيرة وعيوبنا كثيرة نجعل هذا المجلس مجلس صفاء الصحائف في هذا المجلس المبارك. Maka kita punya dosa banyak, kita punya aib banyak, maka kita jadikan majelis-majelis ini untuk membuka lembaran kebaikan dalam hidup kita. يا من غلق عليه الأبواب في غرفه ويا من غلق عليه الأبواب استحياء من الناس وعصى الله في الخلوات إن الله ناظر في تلك الساعة إليك جل جلاله. Wahai orang-orang yang menguncikan dirinya untuk bernyendiri daripada orang-orang, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala melihat ke dalam hati orang tersebut. يا من تجعل على جوالك كلمة سر أو رمز لا يعرفه غيرك
وفي جوالك ما لا يرضي الله ما لا يرضي رسول الله الله مطلع على ذلك. Hei orang-orang yang mana membuat password dalam handphonenya yang tidak ada satupun orang mengetahuinya, sedangkan dalam handphonenya terdapat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan. يا من تستحي من الناس ولا تستحي من الله هذا مجلس التوبة. Hei orang-orang yang malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah, ini kesempatan majelis untuk bertaubat. ربما أنت تموت بكرة بعد الفجر لا نعرف متى يأتي الموت الليلة مجلس التوبة إن شاء الله. Karena barangkali besok pagi setelah fajar kita ada yang meninggal daripada kita, tidak ada yang tahu kematian, maka malam ini adalah malam tobat kepada Allah. الموت لا يعرف أحد. Maka kematian tidak mengenal siapapun orang. والموت لا يتصل بأحد. Dan juga kematian tidak menelpon kepada seseorang. والموت لا يخبر أحد أنا سوف آتي في ساعة كذا وكذا لا. Dan kematian tidak memberitahukan kepada seseorang kapan dia datang pada saat sekian saat sekian. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. Maka kematian adalah datang secara tiba-tiba dan amal adalah ada sebaik-baiknya amal. فلنجعل هذا المجلس مجلس إقبال وتوبة إلى الله سبحانه. Maka kita jadikan majelis ini adalah majelis untuk penerimaan kita, pengabulan kita kepada Allah dan taubat kepada Allah. قال صلى الله عليه وسلم إذا مد العبد يديه إلى السماء حاشا الله استحيا الله أن يردها صفرا. Maka disebutkan barang siapa orang yang mengangkat tangannya ke arah langit kepada Allah, maka Allah Ta'ala malu untuk mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. ومن قال يا الله إلا قال الله سبحانه جل في علاه لبيك 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 عبدي. Maka barang siapa yang mengatakan dia memanggil kepada Allah, ya Allah, maka Allah Ta'ala akan menjawab panggilan tersebut, labbaik ya abdi. نفتح أبواب السماء هذه الليلة إن شاء الله. Maka kita buka pintu langit pada malam hari ini. اجعلوا أصواتكم وقلوبكم تنادي بكلياتكم يا الله يا الله. Maka jadikan hati kalian, diri kalian, lesan kalian untuk memanggil sekuat-kuatnya nama ya Allah. وإذا قلنا نحن وإياكم يا الله يا الله قلبي وقلبك وعقلي وعقلك يفكر في ذنوبي في معاصيني ونحن تائبين آيبين منكسرين لله جل في علاه. Maka tatkala kita mengatakan kalimat ya Allah, hatiku dan hatimu, pikiranku dan pikiranmu senantiasa mengingat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah. وإذا رفعنا يدينا إليه ورفعنا أصواتنا بيا الله يا الله ننوي التوبة صادقة وقضاء حوائجنا يا من لديه حاجة هذه ليلة قضاء الحوائج. Maka orang-orang yang dimana mengangkat kedua tangannya memanggil ya Allah, yang dimana dia meminta kabul hajatnya pada malam hari ini, maka hari ini adalah saatnya engkau meniatkan untuk dikabulkan hajatmu daripada Allah. فلنرفع أيدينا ونرفع أصواتنا وقلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى ونناديه. Maka kita mengangkat tangan kita angkat suara kita angkat hati kita untuk menyebut nama ya Allah dalam hati kita. اخشعوا في قولكم يا الله يا الله هو يسمعكم. Maka panggilan nama Allah ya Allah dalam hatimu, bahwasanya Allah mendengar namamu. هو يراكم. Maka Allah Ta'ala melihat dirimu. هو مطلع على ماذا تريدون. Dan Allah Ta'ala perhatian terhadap apa yang kau inginkan. فننادي ربنا سبحانه وتعالى يا الله يا الله عسى الله أن يحول الحال بعد هذا المجلس. Manggil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya Allah, semoga Allah Ta'ala mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. فرفعوا أصواتكم بيا الله يا الله. Maka angkat suara kita semuanya dengan kalimat ya Allah ya Allah. Ya Allah 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 ya Allah. اجعلها توبة صادقة يا رب العالمين. اجعل هذا المجلس مجالس النور يا رب العالمين. اغفر لنا وتب علينا وسامحنا وارزقنا وكلنا ولا تكن علينا. اسعدنا سعادة أبدية يا رب العالمين. لا تجعل في مجلسنا غائب ولا ضايع ولا ساقط ولا عاصي ولا مبعود يا حي يا قيوم. دعونا في هذه اللحظة مغفرة تامة ونظرة عامة يا الله. اصلح قلوبنا وقوالبنا وتب علينا وسامحنا. انظر الينا نظرة سريعة تشفينا قلوبنا الوجيعة يا الله. كلنا ولا تكن علينا يا الله. اغفر لنا وسامحنا يا الله. انظر الينا يا الله. حول حياتنا من هذا الحال يا رب العالمين. احفظ اولاد الحاضرين والحاضرات من جميع المعاصي من جميع الذنوب من جميع البعودات يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا رحمن. ساعة المحشر مع فاطمة زهراء، ساعة المحشر يا رب العالمين مع النبي محمد يا الله. حسن الخاتمة عند الموت، غفران الذنوب قبل الموت يا رب العالمين. احفظنا من البلاء، احفظنا من الهدى، احفظنا من جميع تسلط الاعداء يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله يا رحيم يا رحمن يا رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Beliau mengakhiri dengan doanya yang begitu mulia, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam terjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يرتاح قلبي إذا حد قد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا الدائمة أمسى بأبهر معارف ربها علما نورنا جلال بالكلمة يرتاح قلبي إذا حدك ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا الدائمة أمست بأبهر معارف ربها علما إذ أخرنا بحورها بالمعارج متلطمة أيامها والليالي صائمة قائمة في حق تنزيل مولانا للي دائما تحت رعاية من طه نجد حزمة يرتاح قلبي إذا هدك ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا الدائمة أمست بأبهر معارف ربها علما نورنا يجلى بالقدمة لها تبتل إلى المولى غدا دائما بالله بالله يا لك عارف علما نور قلبي وهي تغري لنا رحمة نعم شفيقة ولا عننا نائبا قلبي إذا هدك ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمست بأبهر معارف ربها علما ذكرنا يجلى بالقدمة لها سيوف مواتر قاطع سرما بها تمينا وننزل أنفسنا هبا حول حماء النظارات القوي قدما في صفنا فاطمة معنا أبو فاطمة يرتاح قلبي إذا هدك ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا الدائمة أمست بأبهر معارف ربها علما ذكرنا يجلى بالقدمة سيوفهم للمعاد قد الهدمة يا ويل أهل الهيال والأنفس الظالمة يا رب فرج علينا وكفنا الغشمة حين أوافي قوامل تامة دائما يا
قلبي إلى ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا الدائمة أمست بأبهر معارف ربها علما بذكرنا إجالا لصبي الكلمة